kugira ngo witegereze neza umuntu witwa Juno ibintu agiye gukora. Itegereze neza kuko twaragowe abagabo. Ngaho ndebera aya mabere, reba uwo mukondo, reba iyo minwa, ureba aya maso. Ni gute se utaca inyuma umugore wawe? Babarira undebera ibintu Juno aba yadukoreye mu ndirimbo ze. Babarira undebe icyo bita amabubu. Ni gute utaca inyuma umugore wawe koko? Aya ni amabaro. Aya ni baro z'abapeti bo ngaho ndebera. Aya ni baro neza neza. Ese ni gute yatambuka ntuhindukire? Barira umbwire ni gute yatambuka ntuhindukire? Ngaho ndebera. Dore ayo manyonyo, urebe uwo munwa. Ni gute utaca inyuma umugore wawe koko? Ko Juno koko nawe twakugoreweho. Buri gihe uzana ibyana bitabaho tutazi iyo wabikuye. Uzagira mu maso zo muri Uganda. Ngaho ndebera noneho. Urabona ko na Juno nawe yaririmbaga ibintu bimurimo kabisa, yari yatwawe. Uwitwa Ariel wese yari yamwibagiwe, ba Kate Bashabe kuvuga ati kabisa mbonye cyane nubwo kidafite umufungo wa danje, ariko walahi ko Juno ugabanye kabisa iyi message kugereho.